أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمقالة الحديث بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wal maqalatul hadiyata asyarah utawi iki iku maqalah kang kaping 11. Nika nggih. Qila li Ibrahim alaihi salam li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila qala bi thalathati asya' ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi wa mahtamamtu bima takafalallahu li wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad dhaif ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Qila den aturaken li Ibrahim maring Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim aneka abul anbiya, bapaan para nabi. Nabi Ibrahim pernah ditanyakan li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila li ayyi syai'in krana pundi suwiji-wiji ittakhadha ndadosaken ka ing panjenengan sapa Allahu Gusti Allah ndadosaken khalilan ing kekasih. Nabi Ibrahim juga andi julukan Khalilullah, kekasih Gusti Allah, untuk mencapai makom khullah, untuk mencapai makom atau kedudukan kekasih Khalilullah, khullah. Aneka Nabi Ibrahim mempunyai resep telok resep Nabi Ibrahim. Beri bocoran bi Nabi Ibrahim, Pak. Kulebi sambian montro dadi kekasih Gusti Allah Khalilullah, pelek Gusti Allah, kekasih Gusti Allah, resep beda telok. Kan nyaman bonan. Ebri cara, ebri resep. Beda orang sakit, can dokter Arya ontal. Beda resep pabonan, mun tak sehat akan lesaragel, lu mun tak yontal lepil ni kan. Kuli sampean terus dadi orang sekarat tu mengku Gusti Allah. Ebri bocoran bi Nabi Ibrahim. Pertama, qala mongko jawab sapa Nabi Ibrahim bi thalathati asya kelawan sebab telu biro-biro perkara. Telok perkara nikah senyaba pagi Nabi Ibrahim alaihi salam dadi kekasih Gusti Allah. Pertama, ikhtartu milih sapa ingsun, milih amrallahi ing perkarane Gusti Allah utawa perintahe Gusti Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Gusti Allah, milih ala amri ghairihi ing atasi ngalahaken ing atasi perintahe liyane Gusti Allah. Pertama, aku iki dipilih ambek Gusti Allah, didadekno sebagai Khalilullah, kekasih Gusti Allah. Pertama, krono aku selalu ndisikno perintah Gusti Allah, ngalahno perintah liyane. Memilih perintah Allah, mendahulukan perintah Allah daripada memperintah orang lain. Wa fi nuskhatin lan iku kesebut ing dalam siji nuskhah makhtartu kelawan lafat makhtartu ora milih sapa ingsun amrul ghairi ing perintane liyane ala amrillahi taala ngalahaken ing atase perintah Gusti Allah. Pada maknana keng cuma beda lafat dalam nuskhah selain. Engkau riyah mencapai kedudukan Khalilullah, pertama selalu makada perintah Gusti Allah. Kuli bisa sampean nika perintah pangeran nika mun parlo beni nomor 2, Pak, nomor di budi. Bojong sabuk di budi. Mun sompek maca Quran sajan sompek. Tak ditambah. Padahal Al-Qur'an nika fungsina syifaun lima fis sudur. Al-Qur'an nika bisa ditambah kang ki orang sandi penyakit batin, penyakit ateh. Pokon perintah Gusti Allah nika mun kuli bisa sampean nika nomor 2. Ngaji sini kene sampai mengaji sampean.
pas habi ngeter amonye moleh ya tamu ya nyongok apa nyongok sepeda nah moleh apa pancet ya moleh gena moleh ya boleh tamu yang BPC berempat anu nyaurotang sopun setiap temuru orang ya setiap moleh BPC lebih banjan 2,5 juta kira-kira pihak-pihak betok coba moleh bang akal bulu saya keluar. Nabi Ibrahim ni selalu maka ada perintah Gusti Allah. Tak pernah perintah Gusti Allah ni kayak nomor 2 kita pernah. Selalu nomor situ ngaki perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, makhtartu amrul ghair ala amrillahi taala, ben engkau tak pernah milih perintah orang lain sampai makalah perintah Gusti Allah. Ya Allah, dan kadang tak apa sah demi bese 20.000 50.000 kadang tak boleh apa-apa. Wis lakona sengsara, lakona melarat. Ki melarat 2 kali ning akhirat. Naudzu. Selama kau leban manjenengan insyaallah maka ada perintah Gusti Allah, pegetih ke perintah Gusti Allah. Maka apa saja di perkara kau leban manjenengan juga ni pegetih. Ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Ketika kita mempunyai waktu yang luang, mempunyai kesehatan, menyempatkan diri untuk melakukan perintah Allah, meluangkan waktu untuk menyembah kepada Allah, melakukan apa yang telah diperintah oleh Allah, ya'rifka fi syiddah. Maka ketika kita dalam keadaan kepepet, Allah akan datang membantu kepada kita. Kulit sampean nganten dontek kepepet tes apa jeung khusyuk je. Mulai bong tabung orang tasbih tok wis subhanallah subhanallah mula kepepet bure ngak ke pangeran khusyuk mula deki mula macet entar ke pasarian tak bayar hamid tak nemu pasarian sampai betul yang tarikinya cek saking aku sampean dalam keadaan roha dalam keadaan sehat dalam keadaan sempat meluangkan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah karena ngelakonin perintah Gusti Allah ya'rifka fi syiddah. Ketika kau dengan dalam keadaan kepepet butuh dekat Allah Subhanahu wa taala maka pasti bantuan dari Gusti Allah bakal hadir bakal datang ke kau panjenengan ya jadi cak ada tek kepepet saya ingat pon nomor 2 wa ma ihtamamtu lan ora prihatin sapa ingsun bima kelawan barang takafala kang wis nanggung sapa Allah Gusti Allah li maring ingsun. Sing nomor 2 aku ndak tahu sumpek, ndak tahu kuatir, ndak tenang ambil opo sing ditanggung mbek Gusti Allah. Apa jadi rezeki? Kula tanya ke sampean neka laku du malam odi bi mate kan tau ning kira-kira pasrah tak pasrah dengan Gusti Allah pasrah engkau mau niki takdir odi laku tetap odi urusannya pasrah ke urusan rezeki rampo beda anu na bo muntah di ijazah ngakan apa lah muntah usaha ni kan tak nentuaki sabri rezeki Gusti Allah benek usahan kuli sampian senentuaki cing cuma manusia soro ikhtiar soro usaha engkau tak pernah kebeter dak apa sih ditangguna Gusti Allah mano sampean ngobu mano Pak karena sampean bentuk tanggung jawab ngobu mano pakanin walaupun pakanan semua melarat melepakan obat berdasar gentak subhanallah beda orang setokang nyari gentak setor ke ciri gentak terkenal pun ceknya mat gentak dan macet lakon nyari gentak mat gatul mat teri lakon jualan teri tapi apa jangan kebiasaan nah beda
salam gigi, salam banyak yang beda gigi sebab alako masangan gigi. Apa caan kelakon nah? Jadi orang kuli napa Nabi Ibrahim ni tak pernah kebeter urusan rezeki tak pernah kebeter pak. Kuli bisa main ki kebeter tak 100% nyabah pasrah. Kalau ada boy cudu rezeki pateh. Kira-kira sampean ni yakin tak yakin siap mati ya? Yakin. Kan mati kuli sampean yakin. Lah apa rezeki mek kebeter. Cok kebeter tenang. Mau lagi odi tetap odi. Arah apa mun saya akan mak kebeter. Mun nyabe tak kebeter, urusan mati tak kebeter, urusan rezeki kebeter ni kepenyakit iman ni kah. Man syakka fir rizq faqad syakka fir razik. Wong sing mamang ing dalem perkarane rezeki berarti tiyang niku ragu mamang nang kene Gusti Allah sing aweh rezeki. Mun tang juduh tetap juduh. Kalau jodoh takkan kemana? Deh, tak kening praben kening randen. Karena juduh nah. Juduh rezeki napa? Pateh. Mutlak din Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tak pernah rasana kebeter. Resep nomor 2 nih kan. Montro eketetiakina orang seteti napa nyamana kekasih Gusti Allah atau kedudukan Khalilullah kekasih Gusti Allah. Ai magum tu tegese ora jumenengi sapa ingsun bi amri ma kelawan napa niku perkarane barang tahammala kang wis nanggung sapa Allah Gusti Allah nanggung li maring ingsun minar rezeki nyatane ma minar rezeki nyatane saking rezeki. Lah opo? Katik ragu terus katik ngoyo-ngoyo nemen. Sampe nek ditadi sugih tetep sugih. Mas yo gak kenceng kerja. Nek ditakdir sugih tetep sugih. Mas yo ndak pati semangat kerja sampean, cuma sampean ono takdir sugih tetep sugih, Pak. Ndak boleh kerja. Bedoreng lakono seberat tak kisoki, enteng ke soki, tanda tangan ya ke soki. Semong ke beto motoron beto tak kisoki, ayah tanda tangan dia tok seset soki. Kurang dari remah. Wah nemu beto soki pun hari lo bilang. Nemu betul tampur gelap. Lelen jalan soki pak. Berarti orang itu tugas sebenarnya taraja tajak soki kelero. Tugas bi Gusti Allah soro nyari rezeki sehalal. Empon tete. Urusan nemu tak nemu macan pangeran soki tak soki napa jaban Gusti Allah. Talabul halali faridatun ba'da kulli faridatin. Nyari rezeki si halal ni kewajib hukumah selastarin kewajiban selain. Ben Gusti Allah paling seneng paling cinta ngabes seorang hamba sepaya selesoh negela sebab nyari rezeki si halal. Benih pula nak surbanan cekak tasbih cekak surban tak ya tasa saja tak rontoron di masjid benih mungkin ngarongane kepala ko ngaramal ke nampak ibadah pas-pasan. Keng afif ongku terjaga ongku tak sampai ngalak di noreng tak sampai langka tanangan. Terus urusan lakona tak mengganggu hubungan antara naaban bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ki ko bermaus Al-Qur'an, ki ko berngaji, ki ko bersolat berjamaah, ki ko bersilaturahmi. Aduh istimewa orang ini Pak. Kadang-kadang orang tandi ini kegawe alasan tandi. Iya yang bon cokop cocol ngangko engkau tandi apa le tandin kebe telantel mesti na orang se tak pate banyak lah kau nanti kiki banyak kesempatan istighfar berarti benih saja anguk-nguk ki cak kecak kau orang urusan rezeki ni aduh mulai bang tabeng orang pak tangisin bi anak bini siapa kuat tu mulai tangisin anak, tangisin bini, saya kuat tak. Kelar ngecok ongko orang ni pak, mulai tak kuat iman pak. Kecuali sebini gelak selepnya lepeh. Berarti neraka cak nas panas, cara nawis yang penting halal. Pokok sampean selamat, aku selamat, anak awak dewi kiwis yang penting ibadah teratur.
kepingin urip dunya bahagia dunya sampai akhirat jelepaten ning lake mulai nas panes malolo dongo wa maboro dongo ma temor tak ngerampok kah ngerampok wah. Nah tadi urusan rezeki ini baca repot baca tak bisa kecuali orang-orang sekuat iman. Mbatan kaula ni kan Mbak Abdullah ni kan tak lako Pak. Lakon apa? Kelar mahaji anan kapi anan pau ga haji kapi bungkoen kapi sangkolen sabar kapi lakon apa? Mon mangken cek nyangkolan aja tukang mata de sangkolan mon setia. Apa gemet sangkolan. Embun kita amat tele minta barisan. Tang bagian ke mabu. Baca kok engkau ki berdere jongkok kon kok minta tang bagian ni gua. Alhamdulillah ya urusan rezeki ni baca tahu saja kecak kau re. Engki kengkapi neka wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Cering cacing lem tanah nyata neki odi manuk berem pebunyaan manuk re nyata ya makanen kelar makanen budun. Koceng yang kelar makanen budun manuk berapa mana budu banyak ke nempak kan lemak kalau kulit sampean ya buduan kan dua paling banyak le bingung saya kakak budu neng dua bakal abi manuk pak buduan kan banyak wit kecuali siapa cela tak patah tawakal urusan rezeki nyabah tawakal pasrah monodi cong tetap odi cuduh pasrah rezeki tak patah pasrah. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih la razaqakumullahu kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seekor burung berpasrah diri tawakal engak manuk koyok manuk pasrah aku lho sampean tawakalin nang Gusti Allah la razaqakumullah maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian kama yarzuqut thair sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seekor burung taghdu khimasan pagi hari dalam keadaan lapar wa taruh bitana sore dalam keadaan kenyang. Mano andi budu keluar kapi korbina nyare pakan oleh pakan mulai makanin budun nyare boleh malam istirahat Pak orang ngenjok siang malam malah aku melolo kalau bareng mano sore masuk kapi ke korong masuk kapi de lebun pun aja ganaan takoi kakak nolar takoi bareng sebahaya juga kep sambil nenten ki korang sehari malam ki tambah ngelembur ada manuk ngelembur nih kan sore mulai taghdu khimasan wa taruhu bitana pagi dalam keadaan lapar sore dalam keadaan kenyang ya tak nyimpen manuk je saya kakan laku nyari laku saya kakan adu malam nyari adu malam kulit zaman saya kakan setahun dah cukup ki bingung saya kakan aja orang tabun cek raja darwa ngaroni gini tabun seberapa pengakan sambian paling sepereng keng toman je le sadek kemarin tamak rakus cek saking nggak cukup baru masa cukup kari ibadah atur duhana 2 rakaat bajang malam 2 rakaat gini kesepenting selebihnya daripada kan kipon siang ngalakoh wa ma ta'asyaitu nekat hubungan Nabi Ibrahim alaihissalam engkau tak pernah rasakan apa kebatir urusan apa rezeki wa ma ta'asyaitu lan ora mangan sore sapa ingsun ai ma'akal tu waqtal masa tegese ora mangan waktu sore makan siang atau makan sore ini ke bahasa Arab asya mun isya salat malam sing kelero usolli fardul asya'i ngasya ini ke makan malam atau makan sore wa ma ta'asyaitu lan ora mangan waktu sore sapa ingsun wa ma taghadaitu lan ora mangan isuk sapa ingsun napa niku isu ghada sarapan
ai ma akaltu waqtal ghadati tegese ora mangan ing dalam waktu isu illa ma'dhaifi kecuali sertane tamu. Sing nomor 3 resepe, aku ndak tahu mangan isu sarapan, ndak tahu makan sore atau makan malam, ndak tahu ghadak utawa asya kecuali mangan ambek tamu. Selalu ngakan ambek tamu ya Pak. Sarapan ambek tamu, ngakan siang, ngakan malam ambek tamu. Sampai Nabi Ibrahim adik julukan Abu Dhifan, bapak tamoy. Mun tada tamoy nyare, nega berdiriwayat juga. Ruwayat yang riwayatakan annahu saat temen Nabi Ibrahim alaihis salam iku kana ono sapa Nabi Ibrahim ono iku yamsi melaku sapa Nabi Ibrahim mailan sampai 2 mil 2 kilo au mailaini utawa 2 mil mailan samil au mailaini utawa 2 mil li talabi man krana golek wong yakulu kang diajak mangan sapa siman ma'ahu sertane Nabi Ibrahim. Mun tak nemu tamu Nabi Ibrahim nek jalan 1 kilo sampai 2 kilo. Nyari orang. Allahu Akbar. Tak nyaman ngakan biji-bijian nih Pak. Mailan au mailen golek 1 mil sampai 2 mil, 1 kilo sampai 2 kilo golek wong perlu nih diajak mangan. Ayo mangan nang omah. Bareng. Saking nemen nih karena napa mangan ambek tamu niku ndak dihisab ya Gusti Allah. Sampean mangan, sampean ngombe mangan bareng mayoran niku. Niki dawuh Al Habib Segab Baharun nanti nerangaken tengene pengajian ini, orang yang makan beserta tamu niku ndak dihisab ya Gusti Allah. Mergane nek ana tamu sampama sampean ngekek mangan ombe tamu. Kecuali tamune isin nek sampean barengi. Tak pati banyak ngakamune barengi. Cek barengi. Mun kira-kira tamu ini ke lebih seneng, lebih terhormat, ada erbi sampean ngakan. Mon kira-kira tamu yang nekat todus mon bareng akan bisa sampean cek dorong akan ngocak kula ngakan di dalam sareng keluarga panjenengan pun pesae masih tak ngakan peti klitik pereng peti klitik jadi nyangka ngakan di dalam. Oh berarti apa tak ada tak apa-apa deh, padahal ada boleh karo jedok nah sih PAP bae lah klitik maunya pereng ya maunya sendok jadi klitik ketok jadi tamu itu tak songkan nyangkah kasannya lengakan ke berarti kudu patah ada ya seneka Pak. Ya Abu Amar tambah rejo neka mun beda tamu harus ngakan siapapun saya datang baik soki tandi pejabat rakyat masuk ke dalam beliau harus deh bunuh area masak nih puluhan kilo bahkan ratusan kilo untuk menjamu tamu ini ke setiap tamu ini. Lagi sayang orang mungkin mau berdering kadari pas kehilangan mau tamu ya tuh repot ya akhirnya demam gratisan seneka. Nah untuk tamu neka jadi minimal mau berde tamu sambian mau tak apa ringnya ki suku aki kopi atau benapa cek sampai kosongan. Karena mahar tamu ini kah datang ngeberjekeh mulai ngebetusan orang saya tamu ya mulai beri enoman atau bederen. Cuman tak bisa pun cek beri apa timbang sampai beri tapi orang sama tamu kepelangan cek orang beri ngenom campuri 1000 sari manis ladeng sadengen mulai nah benih hormat dengan nyaman tambah beri banyaknya. Nah telok nikah resepah rahasiana orang montro jadi kekasihan Gusti Allah. Pertama engki peneka ngadeaki perintah Gusti Allah makalah perintah selain lakon nga apa boy posisinya apa boy profesinya nga apa boy cek sampai makalah perintah Gusti Allah. Pakai ada perintah Gusti Allah salat jaga pasana jaga pon beres insyaallah. Nomor 2 tak kebeter urusan apa saya tanggung di Gusti Allah. Karena kene mungkin dia bapak tenang, beda saya nyanguk nah. Mungkin dia embuk tenang, beda saya ngeromat tah. Nah, terus derman di pangeran tapi ragu ke Gusti Allah. Cereng anak mungkin dia bapak akhirnya nyaman minta ke bapak. Nah, tak ragu mungkin dia bapak. Mesango minta ke bapak. Lem-lem minta ke bapak, ro minta ke bapak. Mungkin dia bapak anak gelak tenang. Si nomor 3 ingki peneka ketidak tamu Pak. Ketidak tamu. Tahu siapa tak beri tamu ini kah?
Deeren apa panjenengan? Soto napa remorem napa lodeh napa iya mon warung poco. Beri ngakan perkara sampean lagi tamu ini ke apa sah genjerna tak korang. Pada genjerna berarti bonus kakan tibi. Lah kan saya pona. Sampean oleh genjeran tapi nasen tak luang. Korja betaber. Ngenoman apa sampean? Tamu ya betaber. Perkara tamu yang tak nginom teh karena kejeng manis, tak nginom kopi karena tanda kopi. Enom tibi ya wis lah soron siapa cari tanda apa tamu ya. Nah nikah tahu sama taber di tamu beri baiklah. Mari ngedeur pegupu membertamu ini kah. Keseneng bertamu ini kah. Wari datangi bercekeh. Mulai ngebetusah tang tusai ke maksudnya sapora benet ke bertamu ya. Pak tamu tambah punya tusan saya sama tamu ya Pak. Maksudnya sapora dine Gusti Allah nikah sampai Nabi Ibrahim ajalan nyare tamu untuk ajak ngakan mailan au mailen sampai sambil bahkan dumil 2 kilo perlu nyari orang untuk ajak deer Pak. Allahu Akbar nikah napa kebiasaan daripada Nabi Ibrahim alaihis salam termoga itu ilmu manfaat amin. Berusahalah membertamu pekete terus lakoh ngereng usaha saya kengcek kebetir urusan rezeki cudu rezeki paten din Gusti Allah Subhanahu wa taala juga napa nyaman pakade perintah Gusti Allah cek sampai nomor 2 aki cek sampai di budi pakade perintah Gusti Allah cek sampai makade perintah orang lain maka insyaallah ketika kul dengan pun makade perintah Gusti Allah dalam keadaan sehat dalam keadaan sempat maka keadaan sesempit Allah Ta'ala bakal membantu nolong kaula panjenengan amin Allahumma amin wal maqalatu tsaniyah wallahu a'lam bissawab afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri untha wa dzakar. Allahumma rabbana Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak fa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.